Where's Scott? Hide na Scott, oh. Good morning, baby! Ay, pangitan mo na. Teddy? Ito, Teddy, oh. Red Teddy. Ah, di siya na. Basa pa man. There, ah. Outside. Gusto niya tanawan ang kuan. There, oh! Basa pa steady. Did you see? Baby cat. Kabel. Tawag. Ina nga sir, istorya mo sa akong husband. Ikaw tawag sa una. Napamayduhan na bilin. Happy Monday morning. So, nagkuhan mi karon sa client sa lote. Then, dinapaluapan ni mami. So, dapat mi karon sa balay. Mga alas 2 mo adto silang office para mag-assist na po sa client na isang client today. Bulat din tapos. No, da, stop that. Don't play cat. Oh na, let's go na. Oh, nag-hide na si cat, oh. Hiding cat. Hilig ka iring. So karon guys, mag-unbox ta og product. Natay product karon na na-receive. Actually gahapon pa ni siya pero wa pa nato na-unbox. Ato gi-unbox para makita natong sulod sa product. So, come on, let's go inside. Yeah, we got a coffee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tulo ka barley. So guys, muna atong product is barley from iOS. So naabot na good guys. Then we have 7 coffees here. 41 in 1 oh. Lami kini siya. Kape macchiato, Hilter coffee, barley coffee ni siya. Guys. So guys, ato ning i-deliver unya para sa lahang nabayad na sa atong business. Online business. Thank you.
Wow! Ang gwapo ng anak ko. Where you go, love? Sakay ka motor? Matumig office for assisting the client. Pero wala pa nag-reply. Sige lang. Ito i-deliver. Let's go to the zoo. Wala na outs lab. Nakan simutan nga ako. Ano? Ang ipahid din. Di ako ipahid ya. Ay gamay ako ipahid. Hey, you like TD? What's that, love? Put there, TD ka, put there. Put there, TD. Kita na po duwaan. Put down TD lab. Hello Kitty lab oh. TD, big TD. Kan? Mana TV man?
Buddy. Better nato ni sigan ni TV. Better ni TV. Put the TV. Yay. Bye bye TV. Bye bye TV. Bye bye TV. Bye bye TV. Ikuha balik. Airplane po di halap. Airplane natin. Airplane. Wow! What's that? Yeah. What? EBC, ah. You know already EBC, man. EBC? Here, too. Where's letter E? That.
May si Bipo. May si Pikachu din. Pikachu, where's Pikachu? Oh, wow. Oh, Ryan. Yeah, Pikachu. Ano tingnan ko na? Wala pa. Doon. Ah, sige, sige. Ah, okay.